Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Ljuljačka mog djetinjstva. Otac je za mene i mog brata napravio prekrasnu, dugačku ljuljačku od lanaca za bicikle i postavio ju je na veliki stari dud u dvorištu. Sva djeca iz dvorišta strčala su se na ljuljačku, a ja kao najstarije dijete iz dvorišta iz pristojnosti sam cijeli dan čekala da se zaljuljam. Pred večer, kada su se sva djeca iz dvorišta naljuljala, otišla su kući, pa sam ja konačno ostala sama kod ljuljačke. U hipu sam se ja popela na ljuljačku i zaljuljala sam se svom silinom te tresnula na trticu. Iza pada sa ljuljačke ja nisam mogla pravo hodati 10-tak dana, a roditeljima se nisam usudila reći da sam pala, jer bi sigurno dobila batine. Do sljedećeg susreta. Bok!